Baba Dube, ngibona ngathi lokhu uBiden kumbe iadministration kaBiden ezakwenza ikwenzela iAfrica. Kakusoze kube lo mahluko omkhulu kakhulu ukuthi kuguquke ukuthi engxenye sibona ngathi singasuka sibe sesiqhakeza sithi thina hawu nxa esengena lapho Biden kuza kuba yilokhu lalokhu lalokhu kuzatshintsha lokhu lalokhu lalokhu. Ngibona ngathi hayi akulalutho ngoba laba ama-American ngibona ngathi ikakhulu basebenzisa lokho okuthiwa khona lapho kule national interest yabo khona. I-national interest zabo zingathi kazibambanga kakhulu e-Africa ngaphandle kwama-pockets nje amanye athize. Maybe anje bakhangela South Africa, bakhangela Nigeria, bakhangele indawo zona ezinjalo okungathi yikho lapho bazabe befaka ilihlo labo khona ngoba eNigeria kule oil liyane elaphana bese usithe South Africa kule gold liyane elaphana babe bekhangela nje khonapho bekhangela la manye amazwe la mancinyane njengabo Zimbabwe okunjengalokho akangiboni ukuthi bangafaka sibili lihlo elikhulu ukuthi sebengaze benze into emangalisayo entshintshayo khona lapha. Iko-ke ngibona ngathi mina akusoze kube yinto esingasukuma siqhakeze ngayo. Khona yebo ilihlo lizaba khona eZimbabwe ikakhulu nge-human rights, ukuphathwa kubi koluntu, ukuhlukuluzwa kwabantu enxa sesingezwa mhlawumbe ama-statements athize aqondana lalokho. Njalo angiboni ukuthi bangaba ngabantu labana bangafuqa kakhulu lokho esingathi thina yi-regime change. Angiboni ukuthi bangakwenza lokho. Kuza ukuthi bamelele bona abantu beZimbabwe ukuthi babatshele ukuthi sebefuna ukuguqula uhulumende. Ngoba abantu beZimbabwe yibo okumele bathi bacele umhlaba ukuthi ubasize ukuze baguqule lokho abafuna ukuguqula. Bawuguqula ngani? Ngevoti. So kufanele ukuthi bazame ukuthi bavote khona phana baguqule izinto nje bangaze bamelele ukuthi bazaguqulelwa izinto njengakhona lokho.